райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысынын биринчи орун басары Осмонов Бактыбек Арапбаевичке сөз берилет. Assalamu alaikum. Hurmatlı Alay Melekbayev atından Alay Elekbet turgundары, hurmatlı atalar, apalar, bugün Alay Elekbet'te çok sağmalık buluturak, şu sağmalığa salam duayın jıldap koyun. Şu Mahmut ata orada kanasının açılışı bilen Alay Rayonduk Jergilükçü Mamleketi Administrasiyasının başçısı Hakim Abbazov Xanbek Sağınbek'in atынан, жеке өзінің атынан шын жүректен құттықтап қойышқа рұқсат етіңіздер. Малыматты да ұқтыңыздар, шындығында пандемияның алдында мен өзім де келіп, шын жерде көріп кетті келеді. Сонда зәйіріменен нәзір шындай қылсақ болады, шындай сұрыштарды, идеяларды киргизгелі табыз. Шын жерде шартымыз бар, ішіне ақша қаражаты тапсақ, бұйырса үшін ашайын деп табыз бір заман бар. Азыркы учурдун талабына ылайык bir ordu sarayın açalı degenden idеялар кирди эле, сунуштар кирген экен. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен эң негизгиси мен дайым айтам, Алай айыл өкмөтүнө учубуз кур эмес, биздин чыган агаларыбыз, эжелерибиз чыккан улуу эл, ошон үчүн колдоо менен демирчилердин азыр айыл өкмөт башчысы айтып кетти. Ошо демирчилер тарабынан да жалпы суммасы 600 000 сомдой акча каражаты жумшалып, бүгүн ачуунун алдында турабыз. Эми буюрса, ушул жерден мен ойлойм, бизде өзү Алай районунда үчтөө айыл өкмөт менен Алай районунун ордо командасы бир эле Алай районунун даңаз азаматысын районубузду, областыбызды Кыргызстанга таанытып атат. Булар ар дайым Кыргызстанда ордо боюнча биринчи орунду алып келген ушул Алай Elekbet komandası менен үчтөө айыл өкмөт командасы. Ошон үчүн биз райондогу спорт комитети турат. Бардык оюнду уюштурганда биз мурун спорттук волейбол, күрөш, футбол дегенде биз ар дайым улуттук, кыргыздын улуттук оюну болгон ордо оюнун кошуп жүрөбүз да. Анан эми ушундай заман бар, ушул жерден биздин агаларыбыз колдоп чыккан бүгүн имаратты ачсак, ушул жерде мен ойлойм, эми буюрса дүйнөгө таанылган спортсмендер чыгат. Ал эми ордо оюнун жөнөкөй оюн деп айтыш кыйын, Кыргыздын татаал оюну. Бул жерде оюндун эрежелери боюнча да жана Назарбек өзү айтып кетти. Атып коюш, жолсо долой менен түртүп коюш эмес, анан эрежелери бир топ башка улуттагы адамдарга бул оңой көрүнгөнү менен onun tarihı, tarjımalı bir top tatar. Ошондуктан мен бүгүн айтат элем, ушул ачылып аткан Mahmut агабыз атындагы Ордо сарайы азыр той болсун. Ушундай жакшы салмалыктар көп болсун бизде. Ушуну уюштурган, ушуга колдоо көргөзгөн. Эми ар нерсени өзү уюштуруш кыйын да. Айтып коюш, сындап коюш бүткөн иште. Бул оңой нерсе болот. Мен ойлойм, ушул жерде дагы демирчилерге аракет кылып, уюштуруп аны аркасынан түшүп жөн жеринен Mahmut агабыз атындагы Ордо сарайы болсо керек. Ал ишинде мен азыр айыл өкмөт болуп сүйлөшүп отурдук. Ошол башында Кыргыздын улуттук оюну токтоп, унутулуп кетип атканда, ушу Mahmut агабыз уюштуруп, ошол колдоп, ушуну чыгарайлы деген өзүнүн сунуштарын киргизген үчүн ошол кишине болуп аттыр. Ал кишиге дагы чоң рахмат. Эже бул жерде турат, жубайы. Чоң рахмат. Анан эми ушул Акжолтой сарайга биз ошол уюштуруу тобуна атайын Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын ыраазычылык катына келдик эле ушуну тапшырып коюп рухсат этебиз. Bayramыңыздар менен дагы бир жолу Кыргыз Республикасы Ош облусу Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясы ыраазычылык баракча улуттук ордо оюнунун Алай районунда өсүү-өнүшүнө кошкон салымы, жогорку жетишкен ийгиликтери үчүн Токтогул атындагы орто мектебинин дене тарбия мугалими
Ordu oyunu boyunca Kırgızstan kurama komandasının müçösü Bekmurzayev Talaybek Çonoyevich sıylanat. Şundayla razılık barakçam bilen Mataş Nazarbek Talipbekovich sıylanat. Barakçam bilen Taşiyip Gazbek Alimkanovich sıylanat. Anan rahmat emi şunday uyuşturucu ballarımız көп bolsun. Budan da жақсы ийгиликтерге жетишебиz. Anan emi elimizde tinchlik bolsun. Mamleketimizde önü göçü olsun. Kuday buyursa mындай bizim peşenevizde aksakal, ağeleşetli apalarımız, aksakallı karaya atalarımız var. Buyursa bardıq жақсы болады. Çok rahmat, daha bir jolu bayramınızlar kutlu olsun. Hurmatlı gelgen konaklar, jana bizim rayonumuzun Ordu komandasının müçelöri. Zahir gelip olsan, uşul Mamut Ordu sarayımız avjol toy olsun. Buna bizden sport komitetten uşul. Çok rahmat kocaman olsun. Ordu деген söz xandın tağı же xandın sarayı degенди түшүндүрөт. Oyunda бийликти ал үчүн күч сыналат. Oyundun жүрүшүндө ички саясатты туура башкаруу өнөрү камтылган. Тегерек чийин ичинде бийлик жүргүзүүдө кылдаттыкты сактоо керек. Урматтуу Бакыткен Арапбаевич, сиздердин ишиңиздерге да ийгилик, чоң рахмат. Анда эмесе ошондой эле кызыгып ойноп кыргыздар кызыктуу оюн ордону, кымбат оюн баштаган атабыз кыргыз болжолу ашыгып ойнойт кыргыздар ашык оюну ордону деп биздин элдик көрсөткүч чыгармачылыктарда айтылгандай. Анда эмесе бүгүнкү ушул иш-чараны уюштуруучуларга сөз берип койсом, биздин 6-чакырыштын депутаты, мурунку экс-деп төрага Маташ Назарбек Талипбаевичке Бекмурзаев Зайрека келсеңиз. Жалпы уюштуруучуларды сөзгө чакырам. Мамутова Чапариче келсеңиз сиздар. Чоң элесиз, сиздер жакшы сөзгө чакырсак. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hurmatlı aksakallar, alыс жақындан келген меймандар, қонақтар. Саламатсызбы? Hurmatlı Бактыгер Арапбаевич, Анарбек Шодромович. Бүгін барыңыздарды жұма байрамыңыздар менен жұма мубарак болсын. Мына бүгін біздің көптен күткөн ордоханабыз бүгін açıp oturat. Bizge elimizde murun Bактыгер Арапбаевич өзү сүйлөй турган сөздөрдө өзү жакшы айтып кетти. Мен чыгып мына эмени ушул ордоханага кошкон, салым кошкон спонсорларды атап айтып кетким келди. Ошол жерде мына аксакалдардын арасында бир ыраазычылык рахматын алдырып берейин. Бизге ушул айыл өкмөткө демөөрчүлүк кылып birinci özümüzün aylık hükümetin bütçetinden 63 bin karaldı bütçetten. Mahmut Akan'ın rahmatlık Mahmut Akan'ın üyü biliyorsunlar. Mahmut Akan özü tirisinde şunu başta uyuşturup baş ayağına çeyin, fundamentinden emesine çeyin özü turup ettiler. Ömrü kıskaken gözü ötüp etti. 62 bin üyü biliyorsunlar. Mahmut Akan biliyorsunlar. Urmat Kokoçor 84 bin. Urmat Koyçiyev 18 bin. Bizim mektep cemaatine dağı razıçılık bildiririz. Mektep cemaati da mektepin teritoriyasına düşkündüğü de bunlara yönetilmek. Mektep cemaati 16 bin son. 84. yıl kovalar 2 bin son. Bizden uyuşturucu toğunda yaşlardan orada atkan, orada suyucular var. 20 bala. 20 bala en arkası 2 bin, aldı 5 bin soyuş bergenler de oldu.
эмеге ордо салымына кошкондор. Ушул спонсорлорго, демеушілерге терең разычылык, биздин жаштарды колдоп, ордо оюнун, ордо канабызды мына бүгүн жакшы ачып отурабыз. Ордо канабыз ак жолтой болсун. Ушул ордо канадан жакшы жаштар чемпиондор чыга берсин. Рахмат. Assalamu alaikum. Aksakallarımız, rayondan gelgen yetekçilerimiz, orta suyucular, ortaçılar. Uşul Mamut Akaz'dan atı koyulgandan keyin bizdin orda kanaga. Kıskaça ömür bayan aytıp geçsek turalı деп oyladık da. Elek Mamutbek 2008 yılı 26 fevralda Alay rayonunun Küçük Arpal ayında çağındın üyülösünde ötürülgen. Балалық чағы тәртасының қолында Асқалы айылында өткен. Айылда 8 жылдық мектепті аяқтаған. 9-10 класста Күчедегі Макаренко атындағы орта мектепті бүткен. 1 жыл Алай совхозында жұмысшы болып іштеген. Ondan соң Ош мемлекеттік педагогикалық институтты аяқтаған. Өзіміздің Асқалы айылында Лел мектебінде математика мұғалімі болып іштеген. 87 жылдан Сопы-Қорған айылында Тоқтауыл атындағы орта мектепте еңбектенген. Айылда улуттук ордо оюну боюнча ордо командасын уюштурган. Командасы республикалык деңгээлдеги мелдештерге катышып бир нече жолу алдыңкы орундарды ээлеген. Алтын күмүш медалдардын ээси. Учурда айылыбызда ордо борбору салынып, борборго айылдык кеңештин чечими менен Белек Мамутбек Агаздын аты ыйгарылды. 2 уул, 1 кыздын атасы болгон. Allah Taala mahirettin verip, beşten orun versin. Mamut Akaz'ın jarkın elesi, bizden ömür boyu esimizde saqlalat dep oylayм. Çok rahmat. Anda bese rasıl aytı üçün söz. Qo'mluq jana mamlaketdagi kishlar, аңыздарда Тесалдағы Аматова Жипар Манасовна айтып бересиz. Hürmetli konuklarım, alыстан жақындан келген ушул айылдын аксакалдары барыңыздарды бүгүнкү Алай Сопы-Қорған айылыбыз жалпы район үчүн чоң иш-чаранын үстүндө көрүп отурабыз. Ушуга кош келипсиздер. Жакшы менен жаман эңирген жанаш экен. Мамут ушул ордонун канасы болсун, жайын кышын жалпы эле ушул Сопы-Қоргондун эле эмес, өкмөтүбүздүн жалпы эле ордатып, жайын кышын ден соолук үчүн эле эмес, жалпы эле бала чака үчүн жакшы нерсе болот экен деп баштаган эле баягы асылган оору алып кетип, бүгүн ордокана ушул Мамуттун жакшы бир ой тилеги аткарылып отурат да бүгүнкү күнүчө. Бул нерсе оңойлук менен эле бүтө кала турган нерсе эмес экен. Азыр өзүңүздөр уктуңуздар, канчалаган биздин жакшы жигиттерибиздин жардамдары менен негизгиси бул жерде чоң нерсе болуп атат. Ушул ордо аткан Зайыр, Назан ушулар баш болуп, ордодо ордатып команда түзүп, дайым ушул жалпы биздин элибизде ойнотуп жүргөн балдардын чоң күчү менен бүтүп калды десек мен жаңылбайм да. Анткени бир нерсени жана Бакен мырза айтып кетти, бир нерсени башташ оңой болгон менен аны бүтүрүш дагы ошончо деңгээлде оор болот экен. Ушул жигиттердин чоң эмгеги, ушул кишилердин жүгүргөнү, ушул кишилердин күчү менен эле бүттү десек мен жаңылбайм. Ушул балдарга азыр биз үй бүлөбүздүн атынан, ошондой эле мондо отурган карындаштардын атынан, жалпы эле дос жолдоштордун атынан, жеке өзүмдүн атынан чоң ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Ушулардын дайыма ден соолугу болуп, өздөрү эле эмес, өздөрүнүн артындагы бала чаканын баарын жалпы улуттук оюн деген ордого катыштырып, анан кийин жана айтылып кеткен эле чоң ийгиликтерге жете турган балдарды тарбиялаганча жүрүшсүн. Ийгилик болсун. Келгениңиздерге чоң рахмат.
Чоң рахмат. Ана бизге кийинки сөз ушу Момун агабызга бир аят окуу үчүн жана алла тилек айтуу үчүн айыл өкмөтүнүн башкы имам хатиби Искендерұлы Толкунбек бересиз. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum, hurmatly jamoat. Alыстан жакындан келген коноктор, урматтуу аксакалдар, эл башы, журт башы. Сооктун күнүнө карабастан ушундай келип отурасыздар. Алла таалам тексиз хайыр хасана сооптарына ата кылган болсун. Пайгамбарыбыз алейхиссалам хадисинде узкуру махасина маутакум. Өтүп кеткендериңерди жакшы жагын эскергиле, жакшы жагын айткыла дейт да. Азыр учурда биздин астыбызда жакшы жактарын айтып өттү. Момун ака чындыгында жакшы момун киши эле. Акыркы учурларда мечитке 5 маал каттап, акыретке камданып, өзү сезип калган эле да. Жанаб Пайгамбарыбыз алейхиссалам хадисинде идамата ибн адам инката амал илла мин салас. Качан адам баласы өлгөн кезде анын бардык амалдары токтойт, 3 гана нерсеси токтобой турат экен. Ушундай коомчулукка пайдасы тие турган, ушундай бир коомчулук пайдалана турган нерселерди салып кетсе, мечит оңдосо, көпүрө салса, ушундай нерселерди куруп койсо, ошонун пайдасы токтобостон жетип тура берет экен. Ошону менен биргеликте ушу Момун ака ушул ордокана менен чектелбестен аркасында ыймандуу, акыл эстүү балдар тарбиялап өткөн экен. Өтүп кеткенден кийин атама кандай иштерди кылсак соо жетет дегенден ошол мечитке жайга мүрзөгө навес салынды. Ошол навестин үстүн крышалап чатырын жаап беришти да. Алла таалам ушул жерден пайда болуп аткан сооптордон, ошол навестерден пайда болуп аткан сооптордон Алла таалам токтотпостон жеткизип тура берген болсун. Жана шариатта ушул учурдан пайдаланып айтып кете турган нерсе, шариатта уруксат берилген оюндар бар, уруксат берилмеген оюндар бар. Бардык нерсе ортого бир нерсе коюлган болсо, ал бир тыйым болсо дагы шариатта тыйым салынат, арам болунат. Ошол себептен эми бул канчалган адамдар салым кошту, кээ бирлер моралдык жактан, кээ бирлер күчү менен, ашар жолу менен өздөрүнүн салымдарын кошту. Өтүп кеткендерге эми ушул жерден күнөөлөр ошолорго жетип турбасын. Урматтуу ордо сүйүүчүлөр, урматтуу ага инелер, ушул жерге келгенде ортого бир нерсе тигип, ордо атууну токтотуңуздар. Сиздерден чоң суранабыз. Алла таала аятта айтат: "Я айюхаллазина аману иннамал хамру вал майсиру вал ансабу вал азламу рисмун амали шайтан фастанибу лаалам туфлихун." Эй иман келтиргендер, силер бир жыйынтыкка, жакшы натыйжага жетүүнү кааласаңар, анда ордо немеден сактангыла дейт. Арак ичүүдөн, кумар ойнодон жана бакчылык кылып төлгө ачуудан сактангыла. Мына кумар ойно кайсы бир оюнга ортого бир нерсе сайылган болсо, ошолор бардык кумарга кирет. Ошол кумар ойно Алла таалага шерик кошкондугу менен барабар, бутка, отко сыйынган менен барабар күнөө. Арак ичкен менен төлгөчүлүк салып, бакчычылык кылган менен барабар күнөө болот экен. Ошондуктан ушул учурдан пайдаланып сиздерден суранып кетебиз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة
окулунган тилават Курандардан болгон пайда болгон соопторду белек улуу Мамыт акенин арбактарынан баштап Аллахтын кабырларын нурга бөлөп, руухтарын шат кылып кетирген ката кемчиликтерин кечиргесин, аркасында калган уул кыздарына, тууган уруктарына, өмүрлөрүнүн рызкыларына береке бергесин. Окулунган куттуу аяттын шарафаты менен ушул жерде ар бир кызмат кылгандарга, салым кошкондорго Алла Таала өмүрлөрүнө, рызкыларына береке бергесин. Аллахым ушул жерге алыстан жакындан келген ар бир кадамдарга чексиз хайыр карсана соопторуна табылгасын. Вахирдамун алхамдулиллахи раббил аламин. Рахмат чоң, меймандар biraz üşüp kaldı. Kalo tilekтерди, сөздөрдү кыскартабыз. Ашык аткан, азат, орду аткан, озот деген кеп бар. Кыргыз болгон анын каны менен жаралган орду аты оюну тууралуу эпостордо да кеңири байытылган. Чийип койгон чийинде кара баспай ак басып, кыйшыгы жок жол басып, кадамакты кадашып, оюн салып жатканда, торумак торуп жатканда, ичке түштү ер манас, чүкө чертер чоң оюн ишке түштү ер манас деп Манаста да айтылгандай, биздин ушу ордо улуттук оюнубузду эл аралык деңгээлге көтөрүү үчүн аракет кылып жүргөн биздин Кыргыз Республикасынын улуттук ордо федерациясынын өкүлү Накатаев Мамадали агайга сөз беребиз. Marhumun ayol sonun açılış bulutat bu жерде Rahmatlı Kış Mahmut Ağay'ın atına ortaçılık şoğunu koyulup şu ayılda, şu ilde baldardı terbiyaloğu kim orada da öncesi terbiyaloğunun patriotlukla terbiyaloğunun ulu geçirme siloğunun var bir kasiyetleri kamtılgan. Şundan çıkan baldarçısın dep şunday demir geçip top uyuşturgan balдар баарына расылык билдиребиз. Ордо Федерациясы Бишкектен өздөрү келе албай калды. Кечирим сурап, ушул жубат туруп, өздөрүнүн салымын жөнөттү. Ушуну алып келдик оштон. Ошону тапшырып койдук. Жайыр. Çok rahmat, ушундай конверт алып келип аткандан алып калып келет. Келиңиздер, кийинки сөз Үчкү айлар өкмөтүнүн атынан келген Султанов Токтомат ага, ордочулар Жапар ака, Азыбаев Кадыр ака, Өштөн өзгөртөн келишти. Çok sizleri sözge çakırağız. Gelinizler. Toktamadık ha. Buna xan ordunuzlar kut bolsun. Bu Kırgız kılıp tanıtkan işeler var. Birinci tili, ikinci madaniyatı, üçüncü uluttuk oyunu. Uşunu öne Kırgız bolavuz biz. Bolbası Avrupa ortalatı. Ordonun bu askerlik taktikanı üretücü akıl oyunu değil. Bu öte tatal. Ben 40 yıl orada atıp şunu ayağına çeyin özleştirerek mi? Gevur adamlardan uğup kalam. Ben bir ay atsam bile turmayın bardığım değil. Bu öte tatal oyunu. Öte tatal oyunu. Oşan için buna şu uyuşturganlarga, Nazarga, Zahirga, rahmat sizlerge. Жалпы salım koşkandırga rahmat. Buna ak ordonuzda, örgünüzler, han ordonuzlar kutlu olsun. Daima uşunun içinde oynap gülüp jörgüle. Bu şehirden Respublikanı titretken, dünyalık köşkönlörü titretken oyuncular çıksın. Sizlerge ilgilik kalayım. Assalamu alaikum, hurmatlı aksakallar. Azer Bolbo'da Mahmut Tek'in elesinde nime kılıp orada açılıp Azer'inde durağız. Ben Özgür'den geldim. Buna toplamat etkende toplam. Biz şu 67-68'e çıksak da buna şu ordonun arkasından oynayıp gidetatağız. Ben çıkıp geten vardığınızlar şu Kırgız'ın uluttuk oyunun oynayıp үйде жата бербестен ойнасаңыздар жакшы болот. Бул Кыргыздын улуттук оюндары келечектеги урпактарга бербесек, биз бербесек, ушул бойдон унутулуп кетет. Мына ушу дагы бир кыскачараак сүйлөдүм. Мына ушул өзгөндө дагы мен Жапар аттуу ордо бар. 2010-жылы туулган, курулган. Бул ордо куруш өтө кыйын. Буну уюштуруш ар бир кышын, ар бир ылайын, ар бир тинекесин мыгын алып чуркап жүргөн. Men şu alstan uğulduram şu Zahir менен Nazar. Sizlerge aябай çoğun rahmat. Muna şu yer üçün muna kızmat kıldınızlar. Mahmut Bek'tin arvağı şu sizlerge muna şintip atıp mimal koştur razı olsun. Rahmat. Alstan geçer takisine özünüzün koşuncanızda olsun. Assalamu alaikum. Hürmetli konuklar. Biz bunda hoş geldiniz geldik. Ne diyeyim şey, barımızlardan ben tazim etsem rahmat işi oradan kurup Kırgız'ın uluttuğunu götürüp şurada jakşı demen
Kurumsuzlar şeyden menden çıkan çempiyonlar çıksın. Ne только Алай, ош емес Кыргызстанды дүркүрөп өткөн дүйнөгө таанытқан спортсмендер чыксын. Барыңыздарга денсаулык каалайм. Оорубаңыздар. Шыммамат агабыздын жапкандары жайлуу болсун. Калганыңыздар тынч болуңуздар. Çok rahmat, şunday hoşton özgördü. Federasyyadan gelip, üçtөөдөн келген агаларга çok rahmat. Андан эмесе кийинки куттуктоочу сөз Алай райондук билим берүү башкармалыгынын милдетин аткаруучу башчысынын Тургун Маматовайна бересеңизби. Алай айыл өкмөтүндө өтө сонун жакшы күбө болуп отурабыз. Бул самалдык менен Алай райондук билим берүү бөлүмүнүн атынан жана жалпы эле билим берүү райондогу билим берүү кызматкерлеринин атынан чын жүрөктөн куттуктап кетем. Эмнеде бул жерде өтө сонун дагы кайталап айтайын, өтө сонун самал кылып атат. Биз улуттук баалуулуктарыбызды сактап калуу менен кийинки келечек муундарга тапшырып берүүгө ушундай сонун шарт түзүлүп отурат. Азыр билесиздер, окуучулар баардыгы компьютерлик оюндардан чыкпай калган мезгилде бул ушундай ордонун ачылышы өтө сонун нерсе болот деп мен ойлоп кетем. Дагы бир жолу ушул жакшы самалыңыздар менен куттуктайм. Ушул жерде отурган баарыңыздарга чын ден соолук, аманчылык, эсенчилик. Кызматта күрүп чыгып армаган, жигит элен алга карай алындаган, кызматтын кыранындай эрк кармап, Мамытовдон жылбырай жаркырасын. Көзүңүз көңүл ачкан бермет эле, сөзүңүз жаңгадар шербет эле, мээримин дайым жарык тийип турган, биз үчүн күн нурuna теңдеш эле. Ааламга айдай нурун тийип турган, ала тоо Атабектин чырагы элен, кутманы болуп эдин аман жүрбөй, шум ажал калып кетти арабыздан. Арамдыкты улуулукту дамтаган, айкөлаган, бармактап бактаган, бир орнуп ыйман тилеп ордунда туугандарын ас силеп сактаган. Рахмат. Çok rahmat. Bizde negizi Aylı Hökümeti'nin aymağında ay sayını üşüntüp lenta sıkıp jakşı bir sport saraylarının arkadaş sosyal obyektlerdi açıp belirtemiz. Aylı Hökümeti uşul 50.000 so'mdan jogorу демешlik kılgan atıllarımız 50'den aşıp ketти. An жылдын жыйынтыгы да карайбыз. Азыр şu күнкү ордо оюнуна ушул имаратка салым кошкондорго Айыл Hökümeti'nin жана Айыл кеңешинин атынан ыраазычылык катары бар эле тапшырууга уруксат этиңиздер. Айыл Hökümeti'nin атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Сизге бекем дес болуп, жакындарыңыз менен аманчылыкта жалпы элдик кызматтын иштериңиздер үзбөй болсун. Билекбаев агалы Айыл Hökümeti'nin башчысы Кулов, Айыл кеңеш төрагасы Койчиев. Ушундай ыраазычылык биракчы Аматова Жупар Манасовнага. Şunday эле ыраазычылык баракча Койчиев Урматбек Капаровичке. Tapşırıp koy, Aybek'e tapşırıp koysak, Urmatbek'e şu pandemiyada da koyup salımlarını koşup gelişet. Şunday эле ыраазычылыk баракча bizde Bek Murzaev, Talabek Çonoevичке. Barça Mataş Nazarbek Talpekovичке. Şunday Barça менен Taşiyev Fazbek Alimkhanovich, bizden Soqorgon aymактык оорукананын баштыгы арачы Абзал Кудаев тапшырат. Андан эсе ушул ордого чоң салымдарын кошкон ушу агаларыбызга Айыл Hökümeti жамаатынын атынан немебиз берип да. Çok rahmat. Şu menен бүгүнкү биринчи бөлүк жыйынтыкталды. Азыр жалпыбыз туруп лента кесебиз. Анан ичкерден бир эки аксакал батасын берип, аксакалдар кабыл тилегин айтат. Анан келген коноктор, оюнчулар ойнойт. Келген конокторго сый тамактар уюштурган ошол жака барабыз. Келиңиздер, жалпыбыз лента кесебиз.
Hurmatlı ordoçular, ordonun suyucuları, mınake bizni sopu vargon. Ayında uşunday cav imaratta Ataturgan Polat'ta hiç kim oylagana mesela bizden ordoçu balдар uyuşup şu Mahmut baş bolup mınake bugün oşanın güvesi olup oturağız açılışının. Bu sopu vargon rayonun sentri olup esestiredi. Ordoçuların uyutkusu. Onun gibi Sapkoltun sentre kendinde. Direktörler baş bolup soron kulup sırgak degen. Özgür Şaka, Kasım Aka, Cündü Aka, Pamakalar o. Orada atkanda biz şu donpayını alıp verip yürgönbüz oşandı. 60. yılları. Onun gibi biz oradaçı olduk. Oşanın neme kurpakları mülake baldarız. Oradaçı olup muhalinde Respublika'da birinci orunda eğilip жүрөт. Eğilip ulardan dağı suranıçımız öz ordun artılarında okuçulardı dağı. Respublika'da canağı şakirtleri verdi demetip Canavda göçmenler oyununda çempiyon oluşuklarını kalayımız. Biz kiçinek boş bolsak bunanca yerde ayıdın arasına nele şıpırıp, kışında nele, başkada nele şıpırağı olan çiğ varı ata öğrettiler. Oşa tükürüp bizlere oblaska varıp, orada çoğal türdük. Hazır buna Mehmet Ali Cüneyt, boşluğa gelgen Kırgız Ordası Federasyası'nın Münavşular bilen koşa köp balдар geliptir jakşı. Rahmat sizlerin şunda gelgenlerge. Bizin ordamız buna cevap eşte odem kışında da cayında da gerek olsa bile katyoluyda paravaya girgizip koyuladı. Çeçini alıp oynayıversin hem bundan giyin. Rahmat onlara ömrünün üçün olsun. Жақсы халық тілектері шәмбеттен келіп отырады. Қосымша қосқандарыма да ұйыштырып қойдық дейді, ұйыштырдылар. Анда мәсе бата үшін Айрақсан қалды Ташмамат Нышан әке кәрсен. O yaratkan Allah bizi şunday son açılışlardan bulundu. Şerge çoğutkanına mutkalı razıyız. Allah'ım şu orada salım koşkan, şu orada uyuşturup işlegen baldardan ömürlerini Allah Teala bereket versin. Esoluklar için olsun. Bundan kiyinde oşa baldarın önüne kolduğun yaşlarda Allah Teala çıkarganға nasip kılgın. Allah'ım sopu korgunda yaşagan eldin esoluk için olsun. Elimiz kolu komşumuzdan aman olalım, sırttan gelgenler de aman olsun. Bardığımızdan esoluk için olsun. Şu ordudan bundan keyin o aldınki ordoçular Respublikaga göçmenler oyunlarına barganlar olsun. Ana şu orduga salım koşup birinci şehit darvazasına fundament uyuşup ketken Mahmut'un arvağı suyunsun. Bismillahirrahmanirrahim.
Ama benim bunu bilmedin ya çıkmam var. Ya siz küçük falan. Olayını жақсы бака. Ha, жақсы. Алақа орында olayın деген ой. Ha, o da hala. Nemede var beklemizde hatta siz mi? Varsınız. Var mı? Üçüncü kategoriyada. Üçüncü olsa da var. Hangi kupasına qaratan da var? Da qalasa жақсы orada olar. Sözlərdə var. Braka. Yeng kuchli gol termi. Çabuklar. Sizler birlikte olun. Aynen lan. Takımlara akarmasın bekle. Tavatan da. Başlardan da kolay. Kimere bir çömüş. Göz görmeyi diyorsun da. Dört çıkanlarla ben. Haydi oldu tukanda. Ya bir saatler böyle desek. Soğuğunun birinci komandası ben, soğuğunun üçüncü komandası ben teşvik bir bayrak durar. İki komanda hatta ilgilik, kapitanlarına bir gelip koysun ona. İki komanda hatta ilgilik, tamam. Hop büyük! Süresi var ya. Soğuk bir çalan yap. Salon başı olsa var. O güçler soğuk bir gel. Gel, koy başlayalım diye. Soğuk bir kakik falan mı etsin? İyi. İki puan var diye de ben geç. Bir saat oldu be. Oraya oğlum be. Bu kadar bir saat. Жақсы. Атла, туғандар. Bismillah. Nazar bir saatte taktın. Hem de özüme adamında koyarsınız, her birinin özüzünü koyalım. Çok iyi. Hasan kaçtı özler. Hasan oldu mu? Yapalım. Neden? Ormbek. Tamam. Bir oldu oyun var. Bir taraf. Az değerler.
Команда яқтандары. Команда яқтандары. Молодец, капитан, ожидайте тоже. Бешал. Sen atlasan alıp geçişten mi? Oğlum gidelim. Ha, gel. Nasıl gel? Lütfen sağ. Lütfen sağ. Az verden. Şunlar nerede tutun beni abi oranı. O jaratan Allah'ın bugün жақсы жерде болып отырат. Ордонун ачылышы болду. Ошолорго салым кошкон мына Мамыттын да баласы. Ömrünüz uzun kılıp жарасын, ден соолугун берсин. Апасы сыйлаган жаштардан болсун, ойлогон максаттарына жетсин, эч нерседен кем болушпасын, бактылуу болушсун, ойлогон ой максатына жетсин, эки дүйнө бактылыкту берсин, иштеринде ийгилик болсун, onu тапкан апасы да бактылуу болсун, тынч аман болгула, ойлогон ой максатыңарга жеткиле, аманчылык болсун, дайым ушундай жакшылыкта бирге бололу, тынчылык болсун, кыргыз элинде тынчылык, токчулук, молчулук болсун. Эми себет берген кеч кадымдарга катары. Мамыттын кыздары өмүрүңөргө барака берсин. Карындаштары өмүрүңөргө барака берсин, ден соолугуңарды берсин, бала чакаңар менен тынч аман болгула, жолдошуңар менен аман болгула, ойлогон ой максатыңарга жеткиле. Не тилесеңер Алла Таала тилегеңерди кабыл кылсын. Дайым ушул жакшылык боло берсин. Бактылуу болгула, тынч аман болгула. Bismillahirrahmanirrahim. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Okunan tilavet Kur'anlardan, şul bol atkan tamam ihsanlardan payda olgan sohtarda belek ulu mamut akan arbaktarına başladı. Kabırların nurga böyle prolukların şatılık getiren qatar kebiste özün geçirgez. Arkasında olan oğul kızlarına, tuğan uruklarına, Allah'ım ömürlerine, rızıklarına bereke vergesin. Arkasında olan şul Amantay balasına Allah talam ömründe rızkısına bereke verip akıl estü, ata-enesini sıylagan, gelecekte şul Kırgız eline komşulukka payda isteye turgan çıgan insanlardan olgasın. Ahir davan hamdülillah rabbil alamin. Ne жақсылықтар жауасın. Oradakiler